to odradili i koji su sebe dali. Znači, taj projekat, pogotovo taj projekat oko Domovinskog rata i pokušavali smo, znači, svakde kao udruga humanitarno djelovati, pomoć i to. Eto ja kao ponovno zahvaljujem se još jednom svima skupa, da ne nekog slučajno zaboravio. Isto tako ovdje i prisutnom medicinskom osoblju, njima posebno što me trpe, jer me stvarno treba trpiti, ali eto, tu smo. Zahvaljujući jednim drugima i postižemo neke rezultate, da tako ja sam toliko da baš previše umaram. Nemoj, mi smo o tebi sve rekli na sjednici, ispričali, trebalo bi nam puno više vremena, ali smo ispričali. Luka je primio znanje i svi smo ponosni na tebe. I na sve što si napravio za nas i za svoje grad. I što ostavljaš, ovo sve što imam spomen sobi, hrpetina toga. Čudo. Osobno mi je drago što jedno od moje djece, znači moj najmlađi sin Luka, primio to priznanje. Namjesto mene, to bilo to. To je to. Ja može rakija sad. Zahvala svima. Zahvala svima, još jednom. Ne znam šta bih rekao. Ništa, sve si rekao. Ja nisam nikad bio čovjek od velikih riječi, ali... Samo od velikih dijela. Od velikih dijela. Da, dok mi se ne stavi mikrofon. Da. Udam, teče li ga teče? Da. Eto. Šta reći? Ništa. Još jednom, hvala svima skupa. Dinka, ti pogotovo znaš koliko radimo sve. A da ne govorimo stari, naše maloj. I tako. Neka, hvala Bogu. Ja se nadam da će bar uspjeti još jedan, dva projekta odraditi. Mi imamo 31.12. nam je rok. Joj, da. Napravit ćemo nešto. Nemoj bre, hoćemo, znažemo mi to. To završi. Moramo to završiti, da. Hoćemo. Jer ove godine odla sve maksimalno sve da. Biće, ima još vremena. Gdje je to? Gdje je 31. Istina. Riješit ćemo, Željko je tu, ja, Sara i to. Istina živa. Luka i sve ćemo. Da. Ništa, odmaraj se sad i vidimo se. Normalno. Da. Ako Dođemo. Bog da. Vidimo se u posjeti, da. Da. Idemo sad, čeka nas, došao nam je predsjednik Milanović.